Yego. Icambere dushimiye Imana kuko Imana ikiduhaye guhumeka twese uko tungana kuri uyu murongo. Yego. Turabizi ngubu abantu bahuye n'ibibazo byinshi, impfu zitunguranye zabaye nyinshi, ibyago byabaye nyinshi, indwara zabaye nyinshi, intambara zabaye nyinshi, ariko kuba Imana ikiturinze twese uko turi ku murongo kugeza kuri uno munsi turayishimiye. Imana ihimbazwe. Amen. Ishongeho ni ugushimira bene data bagize iyi viziyo, tuzoguma tubivuge. Ni ukuri mwagize ikintu cyiza cyane cy'indashikirwa. Tuba tugishima, tuba dushimiye umurongo, tukumva abantu b'isi yose. Iyo wumva barabiyegereza, ukumva biyegereza abantu bo mu mahanga ataramwe, ibihugu bitari bimwe, amakontina ataramwe. Ni ukuri tuba twumva ari ikintu gikomeye cyane cyo gukora dushimira. Turabashimye kuri iyi viziyo, Imana ibaheze umugisha. Amen. Twahasanze ab'ingenzi, abantu baza basenga cyane. Twahasanze abantu baza baririmba cyane. Twahasanze abavugabutumwa beza cyane. Tuba dukunda ngo twumve tubumve, twicecekere tubumve tubumve, uko biza neza. Kubera uko nk'uko bene data mwageze iriyerekwa, Imana ibaheze umugisha. Amen. Bicara mutunganya ibintu, ngo ibiti bitunganye, na myutinge, imirimo yose muza mukora, mupanga gahunda, zose Imana izabibahembere. Yego. Icongeho ni ugushimira abantu bandi bature ya Kenya. Kwa gatandatu nari mpafite ubukwe bw'umwana muri Kenya, nari ntaragera, ariko mpamagara mwene data Gasake Aimable, ndamubwira nti aho nzohitira sinzi uko biza bigenda, none ga niwe nshize imbere. Yego. Umushira imbere muri urwo rubanza, mwene data Gasake abijamo, narashitse meza nk'umwana mutoya, ankorera ibintu byose neza, hamwe n'abavandimwe bose batuye muri Kenya. Bose barahaguruka, nsanga baranambaye bose. Bishimira Imana kuko abo bantu bangiriye neza. Ishongeho igihe twari mu bukwe, mbona abantu bani bature, ubwo bahagurukaga batanga amakado, mbona abantu bani bature ya Kenya. Nibo cyane cyane nakeneye kuvuga, bayobowe na Pasiteri Mugambya. Mbona baraje nabo ngo bazanye kado nk'abantu baza batarama, abantu bani bature. Icambabaje gusa ko tuticaye ngo tuganire nabo, mbabone n'amafoto ntayo nigeze mbona. Nuko burya twari duhagaze, batugahagarara iruhande, badusingiriza kado yabo, turayibona turayishima. Nukuri twarabashimiye bene data. Tuboneho uburyo bwo kubashimira kubyo mwakoze. Cyari cyiza nuko nababonaga nkabakora mu maboko, ariko sinigeze mbakora mu maboko kuko ntigeze nsura kubabona. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndabifuriza, ndabasaba kugira ngo mudusabire uyu murongo ugende neza. Yego. Kuko hari ubushize bigeze kumpanga ngo bigere hagati biradupfana, umurongo uradupfana. Nje mfitamo kubwira mwene data Aimable ngo azandeka areke, kuko nta murongo tugira hano muri Kongo, amarezo azayicara acikira. Yego. Ubundi mbona arampanze ngo mbwirize ijambo ry'Imana. Urugo ngubwo mudusaba kugira ngo ubashe kugenda neza. Yego. Tudatinze, reka twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome muri Kuva. Muri Kuva ni igice ca mbere. Igice ca mbere n'umurongo wa 15 turageza ku murongo wa 22. Yego. Aravuga gutya ngo
hariho ababyaza b'abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifra, undi yitwa Puwa. Umwami w'Egiputa arababwira ati, nimubyaza abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu muje mumuhotora, ariko n'abo umukobwa abeho. Yego. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami w'Egiputa, ahubwo abahungu babaho. Umwami w'Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati, Yego. niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko abaheburayokazi batamera nk'abanyagiputakazi, kuko ari abanyambaraga bakabyara. Umubyaza atarabageraho. Yego. Imana igira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira, burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubasha Imana ibaha urubyaro, baba umuryango. 22 hakavuga ngo Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzaja avuka wese muje mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzaza uvuka wese muje mumureka abeho. Haleluya. Amen. Wongere dusome mu gitabo cya Esiteri bice 2 umurongo wa 21 kugeza ku 23. Haravuga gutya ngo, muri iyo minsi ubwo Moridekayi yajaga yicara ku irembo ry'ibwami, abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi bigitana Tereshi bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Moridekayi, nawe abibwira umwamikazi Esiteri. Esiteri aherako abimubwira umwami, barabigenzura basanga ariko biri. Abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Amen. Amen. Ko muranumva neza? Yego, turakumva neza. Murakoze cyane. Ayo niyo magambo natoranije bamaze kumbwira ngo nzabwirize. Ayo niyo magambo numvishije mu mutima. Yego. Ngo tubwirane uburyo dukwiriye kwitwara neza mu nshingano zacu. Kwitwara neza mu nshingano zacu, uwo niwe mutwe nahaye aya magambo tuvuye gusoma. Yego. Abo bantu mwumvise abantu bitwaye neza mu nshingano zabo nk'uko tuvuye kubisoma. Rero inshingano, tushobora kuvuga inshingano kugira ngo tuzisobanukirwe neza, ndumva ari imvugo tuzi twese. Yego. Dufatiye urugero ku rugo. Urugo rugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana. Yego. Urwo ni rwo rugo. Umugabo mu rugo agira iziwe nshingano. Yego. Umugore nawe nuko agira iziwe nshingano. Abana nabo bakagira izabo nshingano. Turebeye nkiri iwacu ruguru twari dutuye, umugabo niwe wubaka inzu. Izo zari inshingano z'umugabo. Iyo baje kubaka urugo, umugabo yaragendaga agatutira ibiti, agaseha ibiti, akatangira kubaka inzu, ndetse nimba ari n'abamufasha agatumira abandi bagabo bakamufasha. Yego.
ntabwo umugore yagendaga muri izo nshingano kuko ari inshingano z'abagabo. Iyo yamaraga kuzuza inzu abajaga guhoma inzu wasangaga ari abagore batumirana bagafatikanya bagahoma inzu. Ntaho twagaza tubona abagabo bahoma inzu, waraza usanga ari abagore bahoma inzu yamaze kubakwa. Yego. Bakayihoma ndetse bakayitera n'amarangi. Nigeze kumva mwene data umwe uvuga ngo abagore bagaza bataka inzu bakazitera amarangi. Izo zari inshingano zabo zo gutaka inzu. Umuntu amaze kuyigira bakayikubura bakayigira neza, ugasanga nibo bahaye bayitegura, nibo bahaye bayikubura. Izo ni inshingano zabo. Yego. Buri muntu agakora inshingano ziwe. Abana nabo ni uko kuko Bibiliya ivuga ngo inshingano z'umugabo ngo ni ugukunda umugore. Yego. Umugore nawe inshingano ziwe ni ukubaha umugabo. Abana inshingano zabo ni ukumvira ababyeyi. Yego. Ico twashatse kwerekana uburyo tugomba kwitwara neza, umuntu wese akitwara neza mu nshingano ziwe. Yego. Ikija kiza kuzana ingorane rero ni igihe umuntu yishize mu nshingano, yitwaye nabi akishira mu nshingano zitari iziwe. Twasomye hano mu gitabo cyo Kuva. Yego. Hatubwiye abamama bitwaye neza. Imana ishimwe. Amen. Abadamu bitwaye neza, abagore b'Abaheburayo kazi bitwaye neza. Abo bagore ngo bari ababyaza. Yego. Bakusheze, abagore numva aribo basobanukiwe cyane, nibo z'ababana na bakusheze. Abo bagore ngo bitwaye neza mu nshingano zabo. Kuko turabizi twese bakusheze cyangwa se ababyaza bashinzwe kurinda ubuzima bw'abadamu bahe babyara. Yego. Bagashingwa kandi ubuzima bw'umwana umwana uvutse. Nibo bakora ibishoboka byose kugira ngo abana babeho n'umubyeyi nawe umwana nawe abeho. Yego. Izo nizo nshingano z'ababyaza tuzi baza bakora. Tugiye muri izi nkuru twavuye gusoma ahangaha. Yego. Abisiraheli bamaze kugera mu gihugu cy'Egiputa. Urabizi namwe igihe Yosefu yagendaga mu Egiputa. Yego. Tugenda muri izo nkuru ni kuko ari ndende. Amaze gushika mu Egiputa, bene se bamaze gusonza baragenda musanga ari mu Egiputa, yarabaye umuntu ukomeye. Yego. Baraza baramusanga bazanye na se kuko yari yabatumije ngo baje ari abantu 70 umubare w'abantu bose. Yego. Ukuvuga ngo urugo rwa Yakobo rwose rwarahagurutse rugenda mu Egiputa. Bagenda ngo ari abantu 70 bamaze gushika muri ico gihugu ngo baragwira. Baragwira baba abantu benshi cyane, bamaze kuba abantu benshi. Yego. Ico gihe hariho umwami wa Egiputa wari uzi Yosefu, wari uzi amateka ya Yosefu, byo ntitubijamwo. Bari babazi neza, ariko ngo haje kwima uwundi mwami wa Egiputa witwa Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Amaze kwima, urabona iyo umuntu wese agiye ku buyobozi, Yego. niba utekereza igihugu uko kizogenda, uko kizokora, uko bizifata. Buri mwami ugiyeho ashaka amatwara yiwe uburyo azoza ayobora igihugu. Yego. Uyu mugabo Farawo amaze kugendaho ngo aritegereza, ngo aje kureba ngo abona ngo abanyisiraheli ngo barororotse cyane. Yego. Abantu ko ari abashitsi muri kino gihugu bakaba barororotse, none ibintu turabigenza dute? Icambere ngo yarabatinye,
Yego. ataba abantu nitubareka bakaguma bakororoka bene uko kuntu ejo uzasanga aribo baye badutegeke n'intambara n'izira bazoturwanya batuneshe baturusha amaboko. Yego. Bakaturusha n'ubwinshi. Ngo bigira inama aravuga ngo tubashakire ubwenge batagwira. Yego. Satani iteka ryose ahora adutekereza nabi. Farawo tumugereranye na Satani. Egiputa ni isi turimo. Yego. Satani niwe utegeka iki kirere, niwe utegeka iyi si. Taza yifuriza abakristo ko bogwira. Yego. Abakristo iyo bagwiriye Satani ntagubwa neza. Abakristo iyo bagwiriye Satani abura amahoro. Yego. Ariko dufite Imana ishimwe. Amen. Ngo bafata umwanzuro bafashe baravuga bati tubakoresha imirimo y'agahato. Ico nico cambere bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tubakoreshe imirimo y'uburetwa kugira ngo niho batazororoka. Yego. Imirimo y'uburetwa, imirimo izobarusha. Naratekereje ngo ese imirimo y'uburetwa yotuma abantu batororoka. Ariko icatumye afata uwo mwanzuro bafashe umwanzuro ukomeye cyane ngo bubatse ngo imidugudu ibiri ngo yitwa Ramsesi na Pitomu. Yego. Uvuga ngo abantu baze bubaka baze bakora imirimo y'agahato bahe bakubitwa. Araho nabonye bagira bakabakoresha abantu bikoreye ibintu biremereye bikoreye amatafari, abandi bafashe intembo bahe babakubita. Yego. Ati tuza twirirwa muze mubakoresha imirimo y'agahato mubakubite umuntu yirirwa arushe atishaganya ataruhuka akanya ko kuruhuka here mu gitondo rirenge. Yego. Namara gushika mu rugo ntazosira gutekereza umugore we. Yego. Azoba yaguye ukengeri yapfuye muzabona iyo umuntu yarushe zamuza muryama nturuhe wishaganya. Ati tuzobakoresha iyo mirimo y'agahato, iyo mirimo izotuma batunguka. Yego. Wazuka mu gitondo ukazukira ku nkoni wagize nawe witonze bakagukubita kugeza nimugoroba. Satani n'ubu ni kwihayigira ni kwihayirwanya abantu. Satani ubu karaheza abantu imirimo ikomeye, imiruho ikomeye. Yego. Ntashaka kuko twororoka. Satani karashaka ngo tube bakeya. Yego. Karashaka ko dushira imbaraga kwekororoka. Satani arashaka ngo tunanirwe dusubira inyuma. Yego. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abasubira inyuma umutima w'Imana tuzabishimira. Ati nibamara gukora iyo mirimo y'agahato, iyo mirimo izotuma batororoka. Na Satani nawe azagenda gukoresha imirimo. Ubu ngubu murabona dufite imirimo myinshi. Abantu barushijwe n'imirimo, uzavuga ngo nta mwanya wo guterana. Nta mwanya nosenga, abandi basenga ati njewe sinja guterana. Usigaye usanga inzu y'Imana irimo ubusa, nta bantu bayirimo. Aho kuza guterana ugasanga abantu babuze ngo bari mu mirimo, bavuze ati imiruho. Iyi mirimo ikabuza abantu guterana kuja mu nzu y'Imana. Yego. Iyo miruho niyo Satani ubu iteje abantu, niyo strategy imwe ihaye iteza abantu kugira ngo bananirwe bazereka kuja mu nzu y'Imana bacogore basubire. Yego. Ikindi kintu ngo yakoze ca kabiri, strategy yakoze ya kabiri yo kugira ngo batazagwira. Yego.
iyi strategy ya kabiri yaravuze ngo umugore bafata abo bagore b'ababyaza babiri b'abaheburayo kazi ngo bagende ati mwebwe babyaza nimuzoza mubona umugore w'umuheburayo kazi arabyaye mukabona abyaye umuhungu ngo muze mumuhotora akivuka yego nabo umukobwa ngo muzamureke ngo abeho. Imana itubabarire. amen. Imigambi ya Satani ntabwo ari myiza ku bantu b'Imana. Kwica abana b'abahungu bakivuka. Abagore murabizi nimwe mw'abagore nibo babaye maternité. Yego. Ngira ngo abazabona umwana avuka mbere, abazabona umwana avuka mbere nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa n'ababyaza. Si nyina w'umwana, nyina umuzara si uzumubona bazamubwira ngo wabyaye kandi wabyaye umwana w'umuhungu cyangwa se wabyaye umwana w'umukobwa. Yego. Ati kuko mwebwe ababyaza ari mwe muzoza mubona umwana uwo ari we nimba ari umuhungu muhite mumuhotora aho ngaho. Rero abo bagore barabyumva bumva iryo tegeko. Yego. Ariko ntibariha agaciro. Imana ishimwe. Abo bagore bitwaye neza. Umugore witwa ngo Shifra, twasomye ngo ni Shifra na Puwa. Aba bagore barabaheburayo kazi. Yego. Kandi babwiwe kwica abana b'abaheburayo. Ntabwo bababwiye ngo bazica abana bose b'abahungu bo muri ico gihugu. Yego. Babwiye gusa abana b'abaheburayo kazi. Kandi b'abahungu gusa. Yego. Naribajije ngo se niki gituma bica abahungu gusa ariko abakobwa bo bagasigara. Naje gusanga abahungu nibo baza baja mu ntambara. Yego. Iyi ntambara ibaye abahungu nibo batabara bakagenda kuko ari mu nshingano zabo gutabara no kurwana urugamba. Abakobwa ntibakunze kuja mu rugamba, uzenda niho usigaye ubona bamwe baje mu rugamba bakarwana, ariko kera mu nshingano zo kurwana zari iz'abagabo cyangwa se abahungu. Yego. Satani nawe azashaka ngo yice b'abakristo b'intwari, abahungu n'abagiranyije n'abakristo b'intwari. Barya bazabazuka bagasenga mu rukerera, barya bazabavutubwira ijambo ry'Imana, zirya ntwari mu ijambo ry'Imana. Satani zishaka ngo ari bihera. Zishaka ngo barya abanyembaraga ari bimara imbaraga. Yego. Barya abanyamasengesho izo bamara imbaraga, barya abaririmbyi izo bamara imbaraga, barya abavuga butumwa izo bamara imbaraga. Yego. Abo nibo Satani izihiga n'ibizishakisha kuko aribo bayoboye umurimo. Naho abakobwa ni abakristo b'abanyantege nke badashoboye. Yego. Iyo umuntu w'imbere aguye bose bahita bamukurikira. Abakristo b'abanyantege nkeya iyo bavuze bati ntibateranye bati mafu ntaco bitwaye. Uko bimeze ntimugire ngo tuvuze abadamu mwebwe, oya, tuvuze abakristo b'abanyantege nkeya nibo bitwa abakobwa. Abagore b'abanyembaraga b'abasenzi abo ngabo ni abahungu. Yego. Imana ishimwe cyane ko dufite abagabo nyabagabo mu ijambo ry'Imana bari mu kuturirimbira urukerera, bakatusengera urukerera, b'intwarikazi bayoboye ndetse n'umurimo. Yego. Abo ngabo ni abagabo mu ijambo ry'Imana. Amen. Satani ntaza akenera ko abahungu babaho, ntaza akenera ko bene abo bantu babaho. Yego. Twavuze ngo abantu bitwaye neza. Aba bagore rero nibo tugiye kugeraho, bagore babiri Shifra na Puwa. Yego. Barabaheburayo kazi. Kandi
babwiye kwica bene wabo. Satani azakenera ko umuntu wenyine yigirira nabi. Yego. Azakenera ngo wenyine akakubwira ngo genda wibe, genda ukora icyaha runaka, genda usambane, Yego. genda ubeshe, genda uce mu ikanisa, genda ugire gute, igashaka ko twigirira nabi twenyine. Yego. Nta kindi bikurikiye bikurikira ngo twigirire nabi twenyine. N'uyu mugabo nawe umuntu wobwira abaheburayo kazi ngo bazica abaheburayo, ntaco bapfa, ntaco bari bakoze, gusa ngo batazungwira. Yego. Ariko Imana kuko yari kumwe nabo, Imana ishimwe. Amen. Kuko Imana yari kumwe nabo, abo bagore ngo bahagaze neza mu nshingano zabo, Imana ihimbazwe. Nubwo umwami yari yabahaye itegeko arababwira ngo uzoza ubyara umuhungu mumwice. Yego. Ibo mu nshingano zabo kwari ukurinda umudamu hawe ibyara n'ubuzima bw'umwana wiwe. Mu nshingano zabo ntibari bafite inshingano zo kwica. Yego. Inshingano abakristo tugira ni inshingano zo gukiza, si inshingano zo kwica. Aba bagore inshingano zabo bazihagararamo neza, banga kumvira itegeko ry'umwami. Yego. Bahitamo guceceka. Icya kabiri kandi ngo abo bagore ngo bubahaga Imana. Mu mategeko y'Imana ari itegeko rya 5 rivuga ngo ntukishe. Yego. Iryo tegeko naryo bararitinye kuko bubahaga Imana. Banga kumvira amategeko y'umwami kubera kuko hari amategeko asanzwe bari bazi kandi yari mu nshingano zabo. Yego. Abo bagore bitwara neza muri izo nshingano zabo, bituma Imana ngo ikomeza ngo kubagwiza. Ijambo ry'Imana rirasomye, ijambo ry'Imana ravuga ngo barushijeho kugwira, nubwo bameraga gutyo bakoreshwaga iyo mirimo y'agahato yose, ngo barushagaho kugwira. Yego. Satani ngo azaducira kobo, umwana aducira kobo ngo Imana ikaducira kanzu. Yego. Imana yabanye n'abo bagore, banga kwica abana b'abahungu, kubera ico kintu bakoze. Umuryango warororotse cyane malgré iyo miruho. Yego. Kandi ngo Imana yarabunguye abo bagore, nabo bari abagore, nabo barabyaraga, nabo ngo imiryango yabo yebungura, inzu zabo irazungura abo bagore bombi. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo twumviye Imana, Yego. Imana nayo zivanga n'ibyacu. Iyo dukoze ibyo dushinzwe, Yego. Imana nayo ikora ibyo ishinzwe. Imana izidukorera ibyo ishinzwe, hari ibyo twebwe tutoshobora, hari ibyo twebwe tutokwikorera. Yego. Iyo tugize gatoya dukora neza, Imana ikagashima, nayo izidukorera ibisigaye. Satani n'umwanzi ngo uwo mwanya ngo abone ko ahamagaza uwo bagore, arababwira ati se ni impamvu ki mwoza mureka abana b'abahungu bakaba n'abahaye itegeko mu karyana. Bavuze biheza motifu, aravuga ati abaheburayo kazi bameze nk'abanyegiputakazi. Yego. Abakristo ntitumeze nk'abapagani. Imana ishimwe. Abakristo ntitumeze nk'abapagani. Abakristo turi ubwoko butuye ukwabwo. Yego. Abakristo ntiduteye nk'abapagani. Aravuga ati abo ngabo bagira imbaraga, bazabyara vuba, umusaza atarabageraho. Yego. Kera bagasanga bamenyaga umwana babyaye nta kuntu woja kumwica, kandi bahari. Yego. Satani ntaza kenda ko tugira ibyiza, ntaza kenda ko tubona ibyiza. Imana yacu irahari izitubera amaso ibihe byose.
Yego. uwo mwanya ngo amaze kumubwira gutyo, amaze kumuhakanira, amaze kumubwira ngo bazabyara mbere, ahita afata undi mwanzuro ati noneho gukoresha abanyiri igihugu, noneho nibaza babona umuheburayo yabyaye baze bajugunya umwana mu ruzi. ariko imigambi Imana izigamburuza. Amen. Imigambi mibi Imana izigamburuza, imigambi mibi ya Satani Imana irayigamburuza, Imana ntiziha agaciro. Yego. Byabujije abaheburayo kuzamuka. Byabujije abaheburayo kunguka ubwo bagize imiruho. Yego. Bene data, nubwo dufite imiruho ikomeye gutya hano muri ino si, twe gutezuka mu nshingano zacu, dukomeze dukora inshingano zacu neza, Imana izabidufashamo. Ibidashobokera abantu ngo bizabashobokera Imana. Yego. Imana izabidufashamo ibiri imbere. Satani agira ishyari, uwo mwanya waravuze ati dushakishe ukundi. Umwami Yesu yaramugerageje hariya mu butayu. Yego. Uwo yageragezwaga na Satani aramugerageza, aramubwira ngo nimbura umwana w'Imana. Yamugerageje ibihetamwabo bitatu zose, Yesu amunanira. Yego. Akamubwira ngo biranditswe ngo bene data, ibyanditswe byera niho haba imbaraga. Yaravuze ngo ibyanditswe byera byose ngo bigira umumaro. Yego. Yesu yaneshesheje Satani ibyanditswe byera. Rero iyo Satani abonye umugambi we unaniwe, azashaka indi nzira. Yego. Yesu amaze kumunanira wa munsi, abonye ko Yesu atemeye ibigaragazo yamugerageresheje, ngo yamuteze ikindi gihe, yamuteze cagiye yari mu gashamba ka Getsemani. Yego. Aramutega ngo aramugerageza. Yesu yarasenze aba mu Mana, nimba bishoboka igikombe cy'indenge. Amen. Arasenga kugeza Imana imwongereye imbaraga. Imana ishimwe. Amen. Araza aranesha urugamba rwa nyuma hariya ku musaraba, aranesha. Yesu ni umusinzi, n'abamukurikiye tuzotsinda. Imana ishimwe. Amen. Mwumvishije uburyo abo bagore bitwaye neza mu nshingano zabo. Yego. Bitwaye neza mu nshingano zabo, ntibigeze basubira inyuma mu nshingano zabo. Barabyajije mu buryo bukwiriye. Yego. Abaheburayo barungutse nk'uko bikwiriye, kubera kwitwara neza abo badamu. Yego. Inshingano zabo bazikoze neza. Tuvuge umugabo umwe witwaye neza. Ni benshi abantu bitwaye neza mu nshingano zabo, ariko natoranije kuvuga uyu mugabo witwaye neza mu nshingano ze, Moridekayi. Yego. Urabizi Moridekayi cya gihe bari hariya mu bunyage, hariya kwa Asuwerusi, Esiteri amaze kuba umwamikazi. Yego. Nawe ashingwa hariya ku burinzi, aba ku burinzi hariya ku muryango, abinjiraga n'abasohokaga niwe bakinguraga urugi, abantu binjira muza bibona abazamu. Yari umuzamu hariya arinze urupango rw'umwami. Hagera igihe kimwe yumva abandi abarinzi b'umwami nabo ngo bagirira umwami ishari, bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Bashatse kumwica, Moridekayi amenya imigambi yabo. Yego. Arayimenya. Amaze kuyimenya ntiyacecetse. Yego. Amaze kumenya iyo migambi ntiyacecetse. Urumva abo ngabo nabo bari kimwe nawe, bari abarinzi, bari inkone z'ubwami, ariko bagira umugambi, bahuza umugambi wo kugira nabi. Yego. Bata inshingano zabo zo kurinda umwami, ahubwo bagira umugambi wo kwica umwami.
bati inshingano zabo ntibazikora neza ntibitwara neza baravuga ngo reka ngo bice umwami yego ariko Moridekayi we amaze kubimenya aravuga ati inshingano zanje ni ukurinda umwami ntagira icaba icyo bashiriye ku muryango ni iki icyo bashiriye ku muryango ni ukugira ngo nzemenya ikibi coshobora kwinjira hano mu rugo rw'umwami yego aragira ngo abibwira Esiteri amaze kubibwira Esiteri nawe abibwira umugabo wiwe yego ngo bagenzuye basanga wa mugambi ni koko ni kuri basanga nyine abo bagabo bagiye iyo nama basanga bitwaye nabi basanga ko barashaka kwica umwami bahita babafata barabamanika barapfa icyatumye bapfa nuko bitwaye nabi mu nshingano zabo yego bene data turinde kwitwara nabi mu nshingano twahawe abagabo bitwaye nabi izi nkone zibiri zitwaye nabi mu nshingano zabo yego ntibazikora uko bikwiriye aho kurinda umwami bashaka kumwica yego kubera izo mpamvu bagize ingaruka yo kwicwa Imana tubabarire iyo umukristo ateshutse mu nshingano ziwe akava mu nshingano ziwe hariho ingaruka z'urupfu yego hariho ingaruka zo gupfa k'ubugingo bugapfa ijambo ry'Imana rizavuga ngo ubugingo bukora icyaha nubwo nibwo buzapfa yego bigirira nabi bonyine bari batuyeho nta kibazo ariko bigirira nabi bonyine bashaka kwica umwami aho gupfa umwami aba aribo bapfa yego Imana itubabarire cyane guta inshingano zacu ariko Moridekayi we witwaye neza mu nshingano ziwe Imana ishimwe amen Moridekayi witwaye neza mu nshingano ziwe igihe yahuye n'ibibazo tuzi inkuru ziwe zose uburyo Hamani yashatse kumwica yego tuzi n'uburyo ndetse yari yavuze ngo abantu bose b'Abisirayeli bose abayuda bose bari mu gihugu cyose hose asuye rusatwarira bari bashizeho itegeko ngo bose bishwe turabizi yego izo nkuru ni ndende tutazijamwo yego bati bicwa Abisirayeli bose bishwe abayuda bose aho bari bishwe habazwa n'igiti bashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi turabizi ibyo ngibyo yego kubera kuko yari yaritwaye neza Imana ishimwe amen yari yaritwaye neza bene data mugire twitware neza mugire twitware neza Imana izatugorera Imana izadufasha yego Imana izatuba hafi ubwo umwami Imana ngo ibuza umwami ibitotsi Imana ihimbazwe amen Imana ibuza Ahasuwerusi ibitotsi cya gikorwa Moridekayi yarakoze yari yaracibagiwe yego ariko mu mwanya mutoya gusa bagumye guhindura agumye kureba ibizanditswe byose amakuru yose yanditswe yasubiramo wagera ku nkuru za Moridekayi yego Imana ihimbazwe amen hari igihe inkuru zacu zizogerwaho nubwo duhaye duhura n'ibigeragezo gutya hari igihe ibyacu bizogerwaho yego Mana yacu ishimwe cyane amen turinde umwanya w'Imana bene data turinde umwanya w'Imana dupfe guhagarara mu nshingano zacu yego n'inyuma ya zeru Imana izikora yego Abayuda bose bari bararijwe gupfa ariko kubera ineza uya Moridekayi yagiriye umwami yego kubera kwitwara neza kwa Moridekayi yitwaye imbere y'Imana imbere y'umwami kubera kuko yarinze umwami urupfu yego umwami aravuga ati Moridekayi ntaco yaha Imana ishimwe amen
ati Moridekayi ntaco yaba, imigambi irahinduka, Imana ishobora guhindura ibyacu none nubwo tubona tumeze gutya, yego, nubwo tubona tugowe gutya muri no minsi, Imana ishobora guhindura ibintu. yego, Ico dusabwe bene data nukwitwara neza mu nshingano zacu. Nitwitwara nabi hariho ingaruka, ariko nitwitwara neza Imana izatwitura ubugingo buhoraho. yego, Reka tuvuge umuntu witwaye nabi mu nshingano ze. Dusomye mu gitabo c'Ingoma ya kabiri 26 uhereye ku 15 ukageza ku 26, yego, turahasanga inkuru z'umwami Uziya. Umwami Uziya utarahagaze neza mu nshingano ziwe, yego, umwami wavuye mu nshingano ziwe. Iri zina rya Uziya abantu benshi bakunze kuryita iry'abadamu, ni kumva na turi kumwe na mama Uziya ahangaha. Iryo ni amazina y'abagabo, yego, amazina ba Peresa, kumva ba Peresa, ba Yoramu, ba Zera, ari amazina menshi twita ngo n'ay'abadamu ariko yari ay'abagabo. Uyu yari umugabo, ariko nta kibazo c'izina. yego, Uziya yari umwami, kandi igihe ngo yari umwami, izo nshingano ziwe ngo yazikoze neza cane, yego, aramamara, akora ibikorwa by'indashikirwa. Inshingano ziwe azikora neza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo aramamara, abicamamare ku bantu bakora neza, yego, ku bantu bakora neza, aza yikubita ku mutima. Ageze aho ngo ashaka kwiyongeza, yego, ashaka kuvuga ati nari umwami ariko ngomba kuba n'umutamzi, ngomba kuba n'umutamzi. Abona kuko ubwami kandi izo nshingano ze zikoze neza, zirashimwa n'abantu bose. yego, Ariko uwo mwami aza gutandukira, aza gushaka kuja mu nshingano zitari iziwe. N'ubucisha ibintu byinshi n'abantu bahaye bati inshingano zabo. yego, Nimba ari umuririmbyi gakenera ngo mbe bishop, nimba ari umusenzi uti ndakenera ngo mbe umuhanuzi n'ibindi ashobora kuvuga. yego, Umuntu agatandukira akava aho yarari akaja mu bindi bitari ibyo. Umugabo Uziya yakoze inshingano ziwe neza, niko Bibiliya uzosome aho hantu twavuze, yakoze inshingano ziwe neza. yego, Ariko aravuga ati noneho naje aho bigeze ndaba umutamzi, nje gutamba ibitambo nanje. Kandi ibitambo byatambaga abarewe gusa, nta bari bagenewe kuja gutamba ibitambo, kwinjira mu ihema n'uwo gusa, nabo nibo bari bagenewe kugenda. yego, Uwo munzu yarewe ntiyaragomba kugenda. Ariko aravuga kubera kwiyogeza, kubera kwikubita ku mutima, kubera kwihimbaza, aravuga ati rero reka ngende no gutamba ibitambo. Niki cyo tudatanga ibitambo ukomeye gutya. Hari abantu bazamara gukomera bakikubita ku mutima ngo ni jewe, uru rusengero ni jewe, ntabwirije ni jewe, ndasenze nta wundi, tagize gutya nta wundi, akabona kuko ibintu zose ari muri we. yego, Ntamenye inshingano ziwe, kandi umuntu wese agira inshingano ziwe, agira ahagarukira. Uzi ubona abantu benshi bavuye mu nshingano zabo ngo ni uburinganire, ugasanga abantu bose ngo bararesha, umugabo ntagishisha umugore umwuka, ngo twese turaresha.
ugasanga uburiganya bwarabaye, imyambarire igahinduka, ibintu bigahinduka. Inshingano zabo bagata inshingano zabo z'imyenda bambara bakambara ukundi batudasanzwe kwambarwa. Yego. Uyu mugabo nawe aravuga ngo reka nawe abo umutamzi. Aragenda aja gutamba. Yego. Baramubuza bati nyabuna reka aho ntiyazahinjira utari umulewi. Aranga ati niki cyatuma ntinjira? Arabarakarira. Abantu iyo bavuye mu nshingano zabo ntibaza bemera n'inama. Wavuye mu nshingano ze ntiwamubwira, uzubwira umuntu ngo wacumuye akakurakarira iyo umubwiye ukuri. Yego. Abavuye mu nshingano ze ntibazakenera ko babwirwa ukuri. Uyu mugabo mu nshingano ze aravuga ati ngiye gutamba, aragenda. Yego. Wakigera mu muryango gusa w'ihema, Imana itubabarire. Amen. Akigera mu muryango gusa ngo w'ihema, uwo mwanya ngo ibibembe bimuza mu maso. Yego. Yamahinduka ibibembe uko kanya. Wenyine ngo arwana asohoka yirukanka ati biracitse. Yego. Hari igihe tuza dushaka kwikiza bitagishobotse. Abantu bakanga kubwirwa inama, bakanga kumvira inama, ariko iyo bibaye igihe ushaka kwikiza bitagishobotse. Bakristo bene data, nituva mu nshingano zacu hari igihe tuzoshaka kwihana ntibishoboke. Yego. Ubu turashara mu mwanya w'imbabazi, Imana ihimbazwe. Amen. Yesu aracadutegeye amaboko, Yesu aracatwifuza, Yesu aracadukeneye. Yesu avuga ngo Yesu abarusha n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yego. Yesu aracadukeneye. Harashaka bwo kugaruka inyuma, twumvira ijwi ry'inginga tugaruka inyuma. Tugaruke duhinduke dusubire mu nshingano zacu. Uwo mugabo ngo amaze guhinduka ibibembe ntabwo byari bigishobotse. Ngo baramukurura bamujana inyuma y'umuhana. Yego. Uzosoma izo nkuru ngo baramujanye, yabaye agisubira mu rugo iwiwe, abura iwiwe, abura no kuba umutamzi. Bamujana inyuma y'umuhana niho yaje kugwa. Imana itubabarire cyane. Yego. Bene data, twe gutandukira ngo tuve mu nshingano zacu. Hari ingaruka zitari nziza ku bavuye mu nshingano zabo. Yego. Turabwirwa ijambo ry'Imana tuvuga ngo dore hari akaga kanga twikiziba amatwi. Ni kumuririmbyi aririmbye ngo abazababwirwa ijambo ry'Imana ngo bakiziba amatwi yabo. Ngo ntibazabona Yerusalemu ca gihugu gisha. Yego. Imana itubabarire. Imana itubabarire twe kuva mu nshingano zacu. Dukomeze tuje imbere, dukomeze mu nshingano zacu. Yego. Moridekayi we yakomeje inshingano ziwe, abagore babiri bakomeje inshingano zabo. Bituma bagirirwa neza n'Imana. Natwe bene data mugire duhagarare mu nshingano zacu. Muri kino gihe abantu benshi bari kuva mu nshingano zabo bakavuga ngo ntaco bitwaye. Yego. Ukabona abapasiteri basezeranya umugabo watandukanye n'umugore bakamusezeranya n'undi ngo ntaco bitwaye, ngo byari bimeze gutya, bagatanga iyo bagatanga ubuhamya bafite nta kibazo, bagatanga amarezo atariho. Imana itubabarire cyane twe kuva mu nshingano zacu. Yego. Ijambo ry'Imana zatubwira ngo tugende uko bikwiriye ab'umwami ngo tumunezeze muri byose. Twere imbuto z'imirimo myiza yose, Imana ihimbazwe. Yego. Bakavuga ngo nta kibazo. Abagabo bavuye mu nshingano zabo mu ngo zabo, abagore bavuye mu nshingano zabo.
mu gusanga ibintu bitameze neza mu rugo, umugore ashaka kuba nk'umugabo, umugore agashaka ngo ari we utegeka, ari we uyobora urugo. Uko bene data ni ukuva mu nshingano. Mu rusengero tumukubona umuririmbyi agashaka kwigira, yamara kumva umuririmbyi w'icyamamare agashaka ngo mbe bishop, nje gufungura urusengero mbe bishop. Umunyamasengesho yamara gukomera akavuga ngo reka mfungure urwaje rusengero sinkibanye n'uriya. Uriya ni umunyantege nke agashaka kuja mu nshingano zitari ziwe, kandi Imana impano yamuhaye yari amasengesho. Yego. Imana zitanga impano zigiye zitandukana mu bantu. Bamwe bahaye kuba bibwiriza butumwa. Ko muranumva? Yego turakumva. Bamwe bahaye kuba babwiriza butumwa. Abandi bahaye kuba abanyamasengesho. Yego. Abandi baheza guhanura. Twebwe twese turi ingingo za Kristo. Ingo rwose rukora umurimo warwo. Yego. Inshingano zacu, inshingano z'urugingo ni ugukora ibyarwo. Ukuboko ntikoja gukora ibyo ukuguru kokoze. Yego. Ibyakunda. N'amaguru nayo ntiyokora ibyo amaboko yokoze ntibyakunda. Yego. Umutwe ntiwokora ibyo amaguru yokora. Ururimi ntirwokora ibyo umutwe ukora. Buri rugingo rufite imirimo rwarwo rukora. Kandi zose zigira umumaro umwe. Yego. Bene data, umuntu wese yigenzura amenye ngo inshingano zanje ni izihe. Inshingano zanje ni izihe. Izindi nshingano dufite dukwiriye kureba ni imitima yacu. Burya Imana iratubwira ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Yego. Inshingano zacu ni ukurinda imitima yacu kugira ngo tutazaja mu kaga. Imitima yacu ye kwirarira, ye kwishira hejuru. Twirinde uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge. Yego. Turinde indimi zacu. Muza mwumva ngo ururimi rumeze nk'agashashi gatoya gusa. Nubwo ari akanyita gatoya, nubwo ari akantu gatoya, ururimi ni akantu gatoya mu mubiri w'umuntu, ariko ngo rushobora kujana umubiri wose muri Gehenumu. Yego. Inshingano z'ururimi rw'indimi z'abakirisitu ni ukuvuga ibyiza. No gutoranya ibyo tuvuga no gutoranya ibindi tukabireka. Yego. Imyifatire yacu ye gutandukira, imyifatire yacu tugire inshingano zo kwifata neza. Tugire imikorere myiza. Yego. Imirimo yacu muzabamenyera ngo ku mbuto zabo. Wa munsi babwiye Petero baramubwira ngo imvugo yawe kwirakumenyekanisha. Mana yanje we. Nukuri Imana iratuzi. Yego. N'abantu ndetse baratuzi. Barabwiye Petero baramubwira ngo uko umeze nubwo uhaye wakana ngo turi umwe na Yesu, tubari kumwe na Yesu, ariko uko umeze uko kuragaragara. Yego. Abakristo tuza tugaragara, tumenye uko twitwara, tutagenda nk'abadafite ubwenge. Twubaha Imana. Abo badamu ngo bubashe Imana. Bamaze kubaha Imana, bamaze kubaha Imana bakora inshingano zabo neza, bituma Imana ibagororera, bituma Imana ibatsindira icago bari bahawe ngo bishe. Bene data, kino gitondo cuno umunsi wa none cyangwa se n'umugoroba w'umunsi wa none, ijambo ni ryo ngo turinde, twitware neza mu mikorere yacu, twitware neza. Imana izotuborera ubugingo, Imana ahabwe icubahiro, kandi Imana duheze umugisha twese. Amen.